Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Proverbio Kapitulo 4, versikulo 27. Liklikam ti kinadakas kat magnaka iti nalintag adalan. Di ka sumyasi iti tumutop apagnaan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Simangpet ka din ni Jimboy. Saan pa'y nanang? Panagkunak. Marabyan day chay. Tamapan pa'y agkayo iti pagsungrod. Kaya't na nga tati agtrabaho ijay farm ni Madam. Kayat na Talagang agbirbirok iti pagtrabahuan na. Ibagam inton sumangpet. Tamangan ngamin numalipatak. Mapan ijay balay da Madam inton bigat. Tagsarita da. Sige nanang. Ibagak day ta ka ni Jimboy. Imbag man ta nakaala ka iti ado a pagsungrod. Ado ti maala kayo di igid ti karayan, manang. Iso amangan kan, tas si kalaangan ti saan pa'y anangan. Ahawan gayam, ipadpadamag ni madam, no kayat mo kano ti trabaho iti farm na. Ay, kayat ko manang. Iso nga inton bigat matlaang, mapan ka iti balay da, tapno agsarita kayo. Sika ti kayat na nga alaan nga agbanta iti farm na, tanasingpet ka kano. O sige manang, mapanak inton bigat. Agyaman nak Jimboy, tay may kaadagos. Kasapulak at talaga ti agbantay dito'y farm. Nadamag mo mat siguro tinapasamak ka ni sir mo. Wen nga rod, ma'am. Adapay la ka di ospital ni sir? Wen, sapay ije Manila tinaka-confinan na. Nalagip na ka, kayat na si kakano ti agbantay dito'y farm. Mabalin ka di, Jimboy? Wen ma'am. Oh, sige, mangrugi ka nga rudon inton bigat. Amok analawa da ito'y farm. Iso ang mabalin ka ang mangala iti kadwam. Sino nga ta? Makaamukan. Jay padamon ang nagagat ken naanos ti alaam akadwam dito'y. Tapno mayat ti panagtinunus yo. Ay, apag iso. Adan maaya baka kadwak, ma'am. Ni Mario. Amamom ka di day ta, Mario. Barkadak, ma'am. Saan kami akanayon niya agkit-kita ng agayim kami. Agpapabirok mo't ngamin iti pagtrabahuan na. O sige, italagkukan ka day to'y farm, Jimboy. O anya, nagsarita kayon kan ni Madam? Wala nang. Mangrugi kami adagos nagtrabaho ijay. Adda kaduam? Ni Mario, nanang. Inakasarita. Barang kahit natagtrabaho ijay farm, tap na dakadwak. Ni Mario? Jay mamartak di talaod? Inanang mat. Mamarte ka dagos timbaga na. Kastamot nga min ti Madam damag ko. Mamartak day jay a Mario. Nanang, gagangay iti barot a ginom. Sana mamartek ni Mario. Nasingpot day jay. Sikamot nga di sa ngailik pare Jimboy. Nakapastar ka man? Mario, ada ka di trabaho? Awan nga rot pare. Patamba-tambay lang. Ada pagtrabahuan ta farm. Kaya't mo ti sumurot kanyak. Duwata. Ay, kayat ko Sumurot ka nga rod kanyak. Kaya't natama ka sarita ta akin kukwa. Sakbay nga agluwas ngagpamanila. Ay na. Nagmayatan. Trabahon ti umasidag kanyak. Agtaler ka kada kayo adwa. Nang nangrunakan ka, Jimboy. Tanabayagan ngam amok dagiti naganak ken kakabsat mo. Maladaga, paila ka no idi, ma'am. Kaya't agagayim kayon kadagiti dadakkel ko. Idi si bibiyag pay day di tatang mo. Iso ti agbanbantay dito'y farm. Agsaksakit mo't ngaminan ni sir mo. Iso nga si kamot tan itati kayat kong agbantay. Samay dita pa nagtalagkan ka ni madam pare. Mario ka di tinagan mo? Uwan ma'am. Taga Pangasinan. 2 bulan ko pa lang dito'y. Nukasta, si kangarudan ti kadwa ni Jimboy dito'y farm. Uwan ma'am. Awagan daklaang no da kasapulan nyo. Agsweldo kayo kada kinsenas kan katapusan. Awan problema yo iti makan.
Ibatyan kayo itinawadwad aka ninyo. Ada trabaho, Mario? Adda, paray. Kaduak ni Jimboy, J Farm. Isumot lagayam nga imay mo inala dagiti gamit mo. Ne, napuno mo day tabag mo ah. Ano ti karga da ito, uy? Kasta ka day. Arak. Ha? Mabalin kayo nga giinom ijay fan? Saan mo't amamuan ni madam? Aramidin mi amin na kayat mi ijay, paray. Awan mo't CCTV ijay. Uy, umay kantugayan pumasyar ah. Iranam itirabi ay, tapno agi inom tayo. Saan mo apaayan ni Madam, Jimboy? Agbantay ka, kan agtrabaho ka anasaya at iji farm. Wen, manang. Adamat ka dwa. Bisa asana ka maboring. Ada ka duwam? Asino? Niyay, Mario. Di luko-luko at tagalaod? Ay na, aganad ka iji at tao. Kanayon ka no ama ibarbarangay day jay. Nasingpot ni Mario, manang. Nagadumat ngamin dita ti mabalin mo ang maala akadwa. Ngam apay nga isupay laeng. Impluensyaan na kalaeng iti kalukwan day jay at tao. Apay ngayon nalamat tinday tapungan kan ulas mo, pare. Maturog ako na ah. Nasapa pa eh. Si Kamat. Talaga kasto iti oras ti pan naturog ko. Agsat tapay, pare. Adda arak mo? Aguray ka tayo nakalain. Pare, inyunay-unay ni madam, ang maiparit ti arak dito. Pampaimas lang iti turog. Atoy. Idultulin ko iti pandag ti badok da kita kag. Ha? Aginom ta? Si kalangin. Duata ah. Saan ka mo't lama katurog adagos dito? Isungin ka mangalan iti baso. Tagsatan. Mario, agreeing ka na. Aldawon. Nasa papay lang. Si Kamat. Bumangon kakit diditan. Tapno ado ti matrabaho ta. Sige. Umunakan. Sumaron mo akto. Urahin ka nga rod iti kanyugan, ah. Awan. Umayak. Oh, pare. Papanam. Maburing ak iji farm. Awan mo't mararami DJ. No kayat mo, aginom ta. Saan ka di akadwam ijay ni Jimboy? Imbatik iji farm. Hala, aginom takit din. Si Kaman. Ada kwartam. Adda ah. Aginom ta nga raw. Nakita ka makin-inom ni Mario dita kantina, nanang. Saan ka di arumbang agtrab-trabaho? Isumot ti kunak. Kaya't nasawan day ta. Binaybayan na ni Jimboy nga agmaymay sa iji farm. Idi pay laeng nga ibagbagak asaan ang makigayam kan ni Mario. Taado ti bisyo day jay. Kababain ka ni Madam. No mabaybay anda ti farm na. Nagkap pa, Mario. Nag-awid ak biit. Saan ako na nagpakadakan ka? Agat arak ka, mate. Naginumak ba't basit iti balay pare? Pampaimas ti panangan. Oh, anya ti matrabaho dito eh. Ado, ah. Sige, inakaro din nagtrabaho. Agi na nakamatan pare. Kasta unen alingat mo. Itay kan sapay ngagtrab-trabaho. Bakit ka kumaliwa? Sige mama ti kumanta, pare Jimboy. Ay, una. Day talaga yan. Kung sakaling ikaw ay lalayo. Wow! Mayata. Sige, isa tapay pare. Ay, mas dawak man kan ka, pare. Saan ka may ibusan ni Tilban nga arak? Maya, do tilaban ko dita. Sakpay ti ko nam. Biliba ka talaga kan ka, pare. Pare, Puro rumarta man gid di. Ni, papananta. Iti ayan ti adwa chicks. Panawan ta, day ito'y farm. Mabita lang, ba? Kan ita lang da ito, First time.
O sige, ipusinta pa dito arak ta. Okay. Nanang, Oh, apay. nadamag ko iti kantina. Anak apa kano da Jimboy kan Mario iti rabi Anya. Nagwala da kano iti pakiinuman iti rabi Ay, saus. Kat ayan da ngayon. Adada kano pa'y lang iti pagbaludan, ta permiti bartak da. Ay, naapaw. Italaang ama pasamak ti kasta. Sigurado, insungsong manen ni Mario ni Jimboy. Anya ti inararamid mo, Jimboy. Ninanang mo't. Nag-hysterical kayo manin ako na. Naibalod kayo kanukan ni Mario. Nakainom kami lang. Tiniliw da kami matang. Day talaang. Di kay ka din ako ngut. Nakarwar kami. Pinausawan da kami lang iti presinto. Imbagak mat ngamin kan ka anak ko. Maday ti isuro kan ka day dya Mario. Nanang, di mo pigsahan tagsaw. Tama nga numangag na ka. Madama ti panaglutluto na. Nagadumat ngamin amabalin mo nga ayaban ang makaduam ijay farm. No apay aday jay pay Mario. Nagiinom tayo kidyatal. Ragragsakan tayo ti bagbagi tayo tani. Naka-quarantine tayo kahit. Kunak no bawal ti umay dito'y bambantayan nyo a farm, Jimboy? Nagkuna? Ni Mario. Day tamot ngamin ti pagarop ko ide. Angam, saan mo't gaya mabawal? Mabalin. Basta da tayo lang agbabarkada, ha? Nukurang tayo ti pulutan, mang tiliwak pa'y iti manok at arakan mi kini Jimboy. Mabalain, pare? Wanlat ta. Kunakon kat. Naragsak ka talaga, ano da tayo ti agkakadwa. Mabalin gayam, uray rin na bii tayo nga ginom. Gato na. Iso nga umay kalat ta dito farm, pare. Welcome kalat ta dito. Kunakmatkan ka, pare, adi mo ipapilit ti amom. Takam maliday, tanga ibagbagam. Apa nga ibagam tigas na, pare? Kaya't mo, taglaban ta, ha? Ne. Sakit din ti karitam. Sikapay anak kutong ti agsawi ti kasta. Sige, aglaban ta. Agoray kayo man. Agoray ka. Apay nga aglaban kayo matan. Umay ka, Mario. Kita, no asino ka data si malalaki. Sige, ma. Agoray. Agtal na kayo mot. Ako, kumpare. Nalisyak ti danog mo. Kunam siguro madanog na kanya. Pare Mario. Apay nga pinidit mo matan tayo takotsilyo. Saan ka makibiyang dito, Jimboy? No di mo kaya't nga uray si kakat may raman. Anya? Uray dua kayo pa eh. Patayin kayo! Ay, pare. Ibatam tayo takotsilyo. Sinaksak mo ni Jimboy. Tumaraya kon. Nanang, agring kayo. Nanang. Ay, apay anak ko. Jay Farm, mapupuran. Ha? Ni Jimboy, ti anak ko. At di bumbero anapan ng dup-dup iti uram. Anya tinapasamak. Ti kapsat mo ngay. Anya tinapasamak kan kuana. Inaristar ka no dagiti pulis ni Mario, nanang. Takayat na nga aglibas. Ngam saan da pa'y nga amu, no anya tinapasamak ka ni Jimboy. Ay, Jimboy, anak ko. Ay, anya nga tan tinapasamak kan kuana. Jimboy, anak ko. Nanang. Ay na, agyaman ak iti Diyos. Tanakalasat ka, Jimboy, anak ko. Nanang. Hindi pa'y lang amin nga awan pa nagtalik ko iti dayjay Mario. Kita akat insungsong nakan. Basol ko, nanang. Ngamin. Nagpailuyo sa kumot iti mating aramid na. Anak ko, pag nakmam kumaday to'y anapasamak kan ka. Saan kan asumursurot ka nagitikas kan ni Mario? Tama isang makalaang.
Liklikam ti kinadakes, kat magnaka iti nalintag adalan. Di kasumyasi iti tumutop apagnaan. Wen, nanang. Pakawanan dakmat. Wen, anak ko. Kumusta kan, Jimboy? Ma'am, Nasaya at mo't ta nakalasat ka. sorry tinapasama kay farm, ma'am. Basol ko. Saan pa'y laang aday ta ti panunutan? Agpaimbag kakit di. Mabay nag-unay kada kayo. Ma'am. Naamwak ti amin. Katamok mo't anasaya at kaatao, Jimboy. Na-impluensyaan ka laang iti aramid, tay tinalak mo akadwa. Kat agpaimbag ka, tasikamot laang ti talkak iti farm. Ma'am, Ma'am, agyaman kami no kasta. Kan agyaman kami, tasaan nyo aginura ni Jimboy. Makaungetak gapoy tinapasama ki iti farm. Ngam tinasken, nakalasat ni Jimboy. Kat ikakpay iti gundaway na. Agyaman akmanen, ma'am. agyamanak, ma'am. Ikan kay ti sabali pay agundaway nga agtrabaho iti farm. Sapay lakuma, tasaan mon adadaelen ti panagtalekmikan ka, Jimboy. Wen, ma'am. Ikarik. Saanen ama ulit? Pilyan ti pakigayaman, tapno mailiklik ka iti anyaman a pagdaksam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.